Ini dan kau hak bentuk semua kesur ini. Ada umlah bentuk kesur ini, hak kesur napa? Ang mau uncang habar ke universiti, amah pa universiti. Ke North Eastern Hill University, Edehu Students Union, Lingbao Presiden Samla Sandi Sotun, kala Krenshai, bagi Samla Puli Kim Kwa Ban Sengap, Jingwan Tuklar Chongno Chunuru, Hakjing Dawa Jungki, bau Vice Chancellor ke University, Profesor Prabha Shankar Shukla, Uday Ban Hiar Naksuki. Usamla Sandi Hakjing Kren bagi dekat ke Voice of the People Party, VPP Ulong, Beladau Vice Chancellor Sengap Ikasur ke Banabar, Unhab Shong Shabar ke University. Kani ke Jingkran Usamla Sandi Shikinongkit Kam ke VPP, kadai hadian ke Jingwan Kren Jungki, bad Vice Chancellor, Hakjan Mit Neutrek Noiweng Arjau Sau, kata hadian Sanpau Kuntatam, ke Jingi Hishatkan Baklembo Upor Samla Pulie, kadai ke University. Kasur dawa dek Samla bu Profesor Shukla Uday Ban Hiar Shuki, kadai hadian bu Shimla Sengap ke Jing dawa Wengkam, Yo Registrar, Deputy Registrar, bad kiwei ke Opsar ketika sekolah ba, yaki balak keno thong bi an, dau Vice Chancellor. Bila paklah ba bikot untuk bila paklah ba. Kat ni penyak ni anda kemusim ke batang kan ngai. Cuma ada kisah sekarang lah. Sanko sam begitu pentai sekarang ni. Dan lalu bisa kan kami itu bantuan kan. Mentah ni latam nak sanko kanta dan IPW member juniru latam lakukan sesi ini lahap aidrep ini mentah upah ben kompromi ingin track show. Bengin pui kedua gadisian beri berhamit. Mentai pak ingin kuat sebenarnya ingin don borsuk dah yang nak sakkan dan syok nak bagi langsung si pelan ni haban si ban keren ding ingin kuat dan punya sor ban iu ding bandai pun tiga ke isu tu gitu ingin so tengah kat ni ingin lihat kat ni gi sama pun kita sakkan kat ni nak kesan gini ingin kat ni jingsannya lagi pada kat ni ingin lalan dia matang ingin top sekolah ingin kangdam betno ai ba ulet sokota ai ban ci ski ngir ngir pun bagi jenjar kini gitu kot ni bersama sakkan tas ni yo uru umjuk kan tekan ni kuat ki beri lada piawan na bar menu bawa na bar nilai top prestige ministry ong ban be dari pak design ni andai ngim kuat ban ong ba pi ni kan bel pin mi pin pan mak tam ni kuat nagal yang jungi ngan ai pi ulapa ban keren ngi menen tu ngi ong de kuat ban design ni saya keren sekarang mene per umi tu ukam menjur kata di dawa jungi ketu di dawa bagi wana mo merendam naru utayo balale ila debok kada lain kaba khamla ban fulfill kemudian kata bakinwan ki beri na bar ki sotu yu kaba fulfill kada dawa ni Kamdo jingmut benbo kita organisasi, kamdo jingmut benbo kita giunan universiti. Ini dan kau hak bentuk semua kesur ini. Ada umlah bentuk kesur ini, hak kesur napa? Ang mau uncang habar ke universiti, amah pa universiti. Tang kata ke keruak ke pesan ni cuma menung buka rung ngem ai chung ngin hak khang noi ke office umum, lalu pak konsol ang bong susikun yang susibud call ke bentar pak tu. Tang kata ini semua ai beli pi berlawan, dia ke bang tahun subha. Ya nak boleh sebut. Bang. Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.